Nana Rajbhavan Pauba helicopter da Chatkribasi Mamangi Lengak Tagi PR na Ahongba Amata Lehendre Takpani Haidana Kwigi All India Congress Committee ki General Secretary J. Ram Ramesh na Fongdorali Sigi Batangda Ekwigi Hanagi Kwigi Lairiba Kwigi Hoziki Issues Lotion Bang Maktabana Maram Oirakanda Miyamna Lairam Liba Kwigi Popular Government Sigi Mahuta President Rule Lak Panahena Pare Haidana President Rule Lak Jungaida Maduna Buhena Pamna Bagi Mami Makak Chauna Takibane was a Paojel Chaoba. Adumaku President Rule si Akwigi February Tang Taraga Hunduitagi Akwi suspended animation that Tamlakanda Ngasi Kwita Ahum Hensile. Masipa Heidi Mayam expect Toramadugi Pura Tayonaba Amakak Pura Adugi Pura Tayonaba Makak Talak Pasida Miam na Sudumak Atuba Matamda Koi popular government Mahanjanaba na Miam na Su Adumak Pam dana Launari Adugi Matakta Kwigi Lairiba Kwigi MLA Sing na Su team Kaidue Habasidi Zazawa Mayek Sing na Tabane Sigi team Sida Habase Adumakpu Masida Kwigi Jeram Ramesh na Pongdoriba Wapam Sida Yamna Chumba Wapamabana popular government lady ngay su ahong ba porapa amatangamdre aduga amuk ngasagi akogi president rule sila aba matam sida akogi free movement si mars ki tang ni panda ki hangdokre aduga nahan tang kun gi thodok sisu amuk free movement da thokiba thodok tu admaina thokadra haibagi mi paiba leibadagi manipur thaba bas tu manipur do khumjellu haiba wafam si maksu masina takpadi President Rule Laibasina Mayam expect Torambadu Adugi Pura Taiwana Badanatana Hena Pibum Zasalak Mami Machauna Tasalai Sigmatang the Paojel Chaoba what also carry tambini. Damna Jumba from the Tambido. Madam de Aquina Hamba Governor Lakansida some semblance of law and order Hajavata. Ahamada Manta Jukulai Laki wishing the Picalo Manipur whenever Governor na cover da print amadi electronic media da tang asuk bawi manung da lakiba kulai sing tingan piruan sisu record amne khanje ai di frame chal thame uji ke haiba keno governor gi appeal haijaba ta India da bu nomoi tingan piruan haiba lam jibo amta yom no di mandri ai ninga siu sum khan bada adu amani ge na ta lising na ne Manipur ka when we quite a over arms loot either 6,000 arms size of different AK Gumba, the LMG, bomb top, grenade, like Yona, low size of Tarek. Quite Lebak Nagava, Pantokiva, village volunteers in it, Adu Dame, Amuluk Hanagre, Adu Huziti, no we can was lepre. Mayam matam the plop sang la kan sida koi kulai pai dana koi kana tongja haije batare ko ngarang na handane maduna akoi uja ho kan di miyam plop tor kan sida koi khun ni nongwe kap na mi shok na si miyam akoi thawai na ponta pi mi kyam yaw ko to ade mokoi na tor mi sacrifice da koi ka udra ha ko shinam slak to ni uji ade uji ga haiba kana na hangbi ba wang du yu matung ina de uji ki live se Manipur karamba makhalgi drama no Sanabiri Sahabri. Makalgi Akogi Lilano Bantok Piris. From the beginning of May 3rd, 2023, Natra. Sidesida Akogi Manipur da Paleva Langaxina Hauriva Maido control to Wungam the Gansida, which is Chala Kansida Toliva Tongatane. Chuchampura, Matemia, Par, I cannot Lagiva, Gartanga Kansida. Swai the second of the 2MR da cookie Miama Plapujana Lagiva. Adu transfer on Tonava. Adu Matunda me Hanava, Kapnava, Adu all out on arena. Adugi, film the Mika Amsu Lagidre, Adagi was exu Mika Amano, displaced version nearly 50,000 to 60,000. Adu what I did see Miam Sigi Tong India, the gram from the Togi Havanito. Adu Labor border state Amo Evanina, Apagi. Ning Tambagi Lan Horiba State Ama Gi Manunda Labor Organizations Mayama Labanina
sigi issue myam sidi akoi government of India na address kamain tawdagi haibdu question gi wai ne awada su haibdi bama Myanmar su zik lan tori lan tawu sida akoi gi Manipur gi leiba maite gi frup gi akoi gi tongan ba akoi gi organization singi miwe leigidre kuthona da leigidre haibagi condolence message myam su akoi unaya asomda su lan akoi gi kok thingat pangam da ba adugumba lan yam akan balan ne haina tai oisu oi aduga somdadi huzik noi ma khon lepre noi ma khon lepre matung sida mi myam phat pong hore akoi gi lal hobo sing haije tare ko asi radio gi pawdu yaw gi tongan ba kaksing thawal rim phum dai ga du phaga kreda phagale have gi pot amadi recover to with thabak lepri manamdi matamdi India government ki leiba Ministry of Home Affairs na huzik yenge si aduni khara muna kopi ga maitai ga kanoni haina kan sida somna namu Delhi da wai chana jidi mamang sakre ko wai chana sakre adu huzik amu koi gi kuki ga makha taw kai wai chan dori ge ha ta da koi public si kai no ha ta ga somna di tawdom to biro haija ta re ko aduna akoi su yeng jare ge na haibuni somna na am si un haini somna mu ya de mu haini ya de somna namu keno koi gi wai chana namu le ngani meam to yum to biro okay akoi public si koi yengi but India government ki tasengba lalong se kaino haibe wo hangama yam chawna hangje haije ba tare sisi miyam no su hangbani aduga tongan ba organization sing no su hangbani haibe tare India government ki interest se karino haibani akoi hojikti imaginary ba buffer state amaj leje tar ko su Manipur da akoi gi maite mana akoi chuchampu chakki haibe siding amdre na kangpu pi phar chakki haibe su ngamdre simdi fact am delay ko autari akoi constitution na piriba India government na piriba ngasai host na pamiriba constitutional right the article 19 oimoni masida freedom to move anywhere throughout the country haibdi India gi any mafam da ichat pa ya habane adu tagri akoi constitutional right ri kai sakraba this is the question to the governor atagri Manipur manung saleba ukhul Siwok sa pagkans Manipur thawa bus na muthalo hai tagri karama mahal gi army commander no karama mahal gi mahar jemen kanana pirekpo order no al karamba intention na pirekhiba order no masi je irang hen thona ba order ma oiba jala ata adu am tagri der kanana who is behind all this akoi nangni wang me am haje tare ko adu tagadi Manipur thoina irang thon gi haiba kenoma elements mayam leirabra haibi wangam hange ba koida akoi de I kan ba akoi de am sawala thamba kitang inda ge taw kan ji dum pakdown koi chapu zum sawala thamba hai tare miyam gi attention ja dom salal kan karamba mind games karamba lalong sinar kan da Manipur miyam da asu wan ba pame ba natraga tongan ma khata ba larger game plan am lebra karamba game plan no have kan se proof sing manung sida tongan ba akoi gi sagai na ba tholak ba poaching lebra nahan gi akoi gi nipan chuba akoi gi pauksi sing diaw gi ba athogo sing gi ningsing thoram da di hari tongan ba magi proof sing sigi magi leba identity sing lajagani masi se set oba mo da koi samin da ba ya da khadi leini adugi matungina akoi ju yengadawni tongan ba thong sing tori sing se haina haibadi akoi uriduna ama manung da tongan ma plan am le bagi possibility lei haibagi akoi gi paper sing da yawi bo fum ni koin thamjari je adu tagadi Manipur da ko sat tori ba covered ngasai na hajagre Ajay Kumar Bala haiba leiba nupa se Ministry of Home Affairs da magi mapunji da yam sang leiraba adugumba yam hai singaba miwe amani plus hoigi security gi head oiriba Ajay Kumar AK double maki Manipur haiba lamse ai Sri Lanka lo challe Kashmir yak tawre adagi Maoist ki adugi loin lo sangjagre huzik Manipur na ai final kenama hoigi feeder on escape haitare magi hoi people on soldier haijaba tare ko adugi pot am wara kan da Manipur se experimental loiba adu magra armo onthok pirabra haibi aso wahang ne hangai se manam di geopolitically le films da akoi 70,000 troops akoi Manipur ju thammi se on the ground 7,000 boots on the ground masing je akoi le population ji ga ha ta gadi mi amaga akoi mi kun tha amaga no AK pai ban ba mo ne le ne se adu ta gadi yam thin huge force am ne le se adu ta gadi makoi tumin ne kan se akoi gi kaim to dana akoi gi irang tholis ne kai gi no akoi gi sakka da da akoi shiro festival da sakka da bus da hena
khudong thingai oi mo da tori si kai no hana full proof security kaim asat auction kaim to kan hujiki yam tanja sana paumi sing tong bus da thau irang tholi ji kai no adu ta si wang jing ji me am hang mo thau ta ha ta ga di akoi da deliberately akoi gi plan dor kan si da irang thol ba de pa ma khot pa sing khai yaw ra hai wang du ne ko hang je si ana madu investigation report pe kan ni hai ra ko makata ni yeng ba ta ri kai to ge hai na smai tham jage